Jadi gue mau beli growing pack ya guys ya. Selamat malam Pak. Grow. Jadi kita ke paling kanan aja langsung, ini dia. 400 UC beda sama growing pack yang kemarin ya. Kemarin 300. Ya langsung aja lah. Widih, mantap. Langsung kita lihat. Bede, ngeri kali bah. Gila, pakai selendang dia ngeri banget. Tapi kita tetap pakai ini dia. Set paling keren ya kan.